povodom dana obeležavanja Dana životinja, firma Avenija Vet iz Vrnjačke Banje obezbedila je za naše Vrnčane i za sve posetioce štanda besplatnu hranu, soseve, konzerve, kao i sve ono što naše ljubimce čini boljim i lepšim. Povodom ovog dana obeležavanja, koji se obeležava od svakog 4. oktobra 1931. godine, dan je Franja Siškog, koji je zaštitnik životinja. I tu hoćemo time da pokažemo da moramo brigu voditi o životinjama svakog dana, da im poboljšamo kvalitete i standardne njihove dobrobiti, jer znamo svi da su životinje jedna osjećajna bića koja svakog dana i sve više učestvuju u svakodnevnom načinu života za nas. Također želim da kažem da firma Avenija Vet je društveno odgovorna firma koja će svojim Vrnčanima koji imaju pse i mačke izvršiti besplatnu sterilizaciju i kastraciju u toku ovog meseca, a veliku zahvalnost za svu ovu akciju i današnji dan dugujemo Skupštini opštine Vrnjačka Banja, kao i Aleksandri Krivokapić, koja je članica Saveta za zaštitu životinja, i firmi Monže, koja je ovde sa nama danas i koja će biti na štandu do kraja dana.